नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. वेंचणूक आयोगाकडेन पावले वट्ट 698 कागाळी. 681 कागाळींचो निकाल. 17 कागाळींची चौकशी चालू. उमेदवारांचो जाहीर प्रचार सोंपलो. राजकीय पक्षांच्यो वोटर स्लिपी मेळ्ळ्यार मतदारांचेर कारवाय. आयोगाची शिटकावणी. भाजपाक लोकपाल विधेयक पास जाल्लें नाका म्हूण राज्यसभेत लोकपाल पास जावंक पावले ना. काँग्रेसीचो फुडारी राजीव शुक्लाचो आरोप. शुक्ला म्हणटा मुंबय महापालिकेच्या निकालाचो संबंध गोंया कडेन लावचो न्ही. प्रधानमंत्र्याची सभा सारकी घेवंक शकले ना ती काँग्रेस सरकार कितें चलयतली. पर्रीकाराची टिका. मगो भाजपा युती तुटची ना. युती जोडटली 25 सीट. काँग्रेस राष्ट्रवादीक 10 सीट सुद्धा ना. सुदीन ढवळीकाराचो दावो. मेरशे अपना घरांतल्यान पळ्ळी 7 भुरगीं. पोरने गोंयचे पुलीस सोदतात भुरग्यांक. भुरगीं मडगांव, मंगळूर, औरंगाबाद आनी धारवाडची. बायलां आनी भुरग्यां कल्याण संचालक पळयतात रिपोर्टाची वाट. आनी खेळा मळार MRF कळंगुटे जिखले राज्य हॉकी सर्त. फायनलींत MRFन मारल्या मडगांव युनायटेडाक. सॅम ब्रागांजा आनी पांडुरंग शंखवाळकारान मारले गोल. सुकुरवाज प्लेयर ऑफ द मॅच. आता खबरो विस्तारान. वेंचणूक आयोगा कडेन आज मेरेन आचारसंहिता मोडपा विशीं आनी हेर मेळून वट्ट 698 कागाळी आयल्या. तातूंतले 681 कागाळींचो निकाल लायला जाल्यार 17 कागाळींची चौकशी अजूनय चालू आसा. जोड मुख्य वेंचणूक अधिकारी नावतीन मिडियाक ही म्हायती दिली. विधानसभेच्या वेंचणुकेचो जाहीर प्रचार बिरेस्तारा सांजे 5 सोंपलो. राजकीय पक्षांच्यो वोटर स्लिपी मतदान करतना घेवन आयल्यार त्या मतदाराचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी आयोगान दिल्या. Candidate may also be informed that if such a slip bearing the name of the candidate, party or symbol is brought to the polling station on the day of poll, action will have to be taken as per law. Now, vulnerable are those cases where, or those areas where people are under any threat and intimidation, they are being prevented from voting, or there is any undue influence in that particular area. Critical are those polling stations which are having clusters. Any polling station which is a building in which there are 3 polling stations and above, or there are 4 polling stations, all these are marked as critical polling stations. Then there are also other polling stations where a candidate has captured 75% of the vote in the previous elections, that is in 2007 election. Those cases are also marked as critical. We will be monitoring these polling stations, particularly under the observation of these micro observers. Micro observers who are directly working under the observers who have now been posted in Goa. Total voters, general voters, 10,25,472. So 10 lakh? 25,472. NRI voters, 18. Service voters, 816. Total vulnerable stroke critical polling stations of South Goa, 95. Locations, 51. Number, South Goa I am telling to you now. Okay. Number of micro observers deployed in South Goa, 51. North Goa, 129. Wherever there is mismatch of information in voter slip, एक आणि दुसरे आसा in 40 cases, 48 cases. only 48 cases Images where images are not proper, there they are allowed to use alternate document, or otherwise wherever epics are given they have to 100 words daily. Otherwise no alternate document. No. Thing is that we should be able to capture the fingerprint and photograph of the voter. This is the database that we want to capture. That means the PMS can work offline. That is more important for us, that in every polling station we are able to capture the fingerprint and photograph of every voter who comes to the polling station. भाजपाक लोकपाल विधेयक पास जाल्लें नाका
म्हण राज्यसभेंत पास जावंक पावलें ना असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी राजीव शुक्लान केला. मुंबय महापालिकेचो निकाल काँग्रेस राष्ट्रवादी आड लागलो खरो, पूण ताचो संबंद गोंयचे वेंचणुके कडेन लावप बरोबर न्ही. थळावे प्रस्न हाताळपाक थंयचे फुडारी कमी पडिल्ल्यान तशें जालें अशें स्पश्टीकरण शुक्लान पणजे मिडिया कडेन उलयतना दिलें. Keeping development in mind, because development is the core issue. Development is the major issue as far as Congress Party is concerned and NCP is concerned. So our whole agenda is to provide development to the state of Goa, and for which we are soliciting the cooperation of the Goans. And this is what I wanted to convey on behalf of the party. देखिए वो जो कांग्रेस राष्ट्रवादी का जो वहाँ BMC में जो हार हुई है उसको आप बाकी चुनाव से नहीं जोड़ के देख सकते. अगर आपको पता हो पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी वहाँ पे हारे थे, लेकिन उसके बाद उसी के बाद विधानसभा चुनाव हुआ जो कांग्रेस NCP ने जीता. तो लोकल इश्यूज़ पे होता है, बहुत लोकल इश्यूज़ पे इलेक्शन वो होता है और उसकी वजह से वहाँ पे इस तरह के परिणाम आते हैं. लेकिन उन्होंने परिणामों को बाकी जगह से जोड़ना उचित नहीं. जैसे वहाँ राज्य सरकार में जनता ने कांग्रेस को जिताया, कांग्रेस NCP गठबंधन को वहाँ पे, उसके बाद ही तुरंत चुनाव हुआ था और हम फिर वहाँ जीतेंगे जब अगली बार चुनाव आएगा. मैंने आपको कहा ना कि जो बहुत ही नीचे के स्थानीय मुद्दे होते हैं वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे ये हार हुई है. और मुझे लगता है कि हमें जो स्थानीय मुद्दे हैं, बहुत लोकलाइज्ड इश्यूज़, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको लेकर हमारे लोग अच्छी तरह से कन्विंस नहीं कर पाए जनता को. लोकपाल, वी हैव गॉट इट पास्ड इन लोकसभा, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट वेंट टू राज्यसभा, BJP tried to block the path of Lokpal bill. Lokpal bill passed by Lok Sabha should have been passed by Rajya Sabha. But BJP wants all the states to be left free to decide. All the chief minister, they want that all the chief minister can bring a Lokpal of their own pocket. There shouldn't be any restriction. As far as the Prime Minister is concerned, all those stringent rules should be applicable on the Prime Minister. Chief Minister should be left out and Chief Minister should do whatever they want to do. So keeping that in mind, what we were suggesting that it should be equivalent for everyone. That's why Lokpal bill had been passed on Lok Sabha and we wanted it to be passed as it is in Rajya Sabha also. But BJP, they prevented the path and they didn't allow it to pass because they brought so many amendments. Then they had also garnered the support of some other regional parties and put together, they wanted to block the way of Lokpal bill. So corruption, we are very strict about it and all those laws are being framed. प्रधानमंत्र्याची सभा सारकी घेवंक शकले ना ती काँग्रेस सरकार कितें चलयतली अशी टिका मनोहर पर्रीकारान केल्या. साश्टींतले वेळी, नावेली आनी कुडतरे 3 आनी कुमारजुवेची निर्मला सावंत इतल्याच अपक्ष उमेदवारांक भाजपान तेंको दिला अशें पर्रीकारान स्पश्ट केलां. मोगो आनी भाजपाची युती केन्नाच मोडची ना अशें मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकार म्हणटा. युतीचे कमीत कमी 25 सीट येतले असो दावो ह्या दोन्ही पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी बिरेस्तारा एकठांय पत्रकार परिशद घेवन केलो. सरकार ज्या पक्षाक स्वताच्या प्रधानमंत्र्याची सभा 5 वरांचो कार्यक्रम काल मॅनेज करपाक आयली ना प्रॉपरली. इट वॉज एन सिंबॉलिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ लास्ट 5 years रूल अँड फ्युचर थिंग्स टू कम. ते सरकार गोंयान फुडले 5 वर्सां आमी राज्यकारभार चलयतले हें आश्वासन लोकांक खंयच्या आधाराचेर दिता हे हाजो तांच्यांनी लोकांक स्पश्टीकरण करपाची गरज आसा. वी हॅव 4 independent supported by us. निर्मला सावंत, one is Dominic Gaonkar in Kurtari, Naveli Avartan Furtad and Benjamin Silva in वेळी. म्हाका हांगा सांगपाचें आसा ही युती जी केल्या ती फक्त हांव मनोहर पर्रीकर किंवा श्रीपाद भाऊ न्हय तर ती लोकांनी केल्ली आसा आनी लोकांनी केल्ली युती कोणूच तोडूं शकना. आनी त्या खातीरूच जे कोण हें उलयता तांणी तें बंद करचें आनी अभेद्य अशी ही युती मुखार 5च वर्सां न्हय तर कित्येक वर्सां सरकार चलयतली आनी गोंयाक न्याय दितली. आनी कमीत कमी
25 सीट आमचे एकत्रित येऊ शकता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.